Sondino no bitang balu Yesus kasasari koromori ay sokoliwa sinunod kadagoto Yesus kasondiho ay sokolira sinunod kadagoto Yesus kasondiho kadagoto sondiho di Yesus. Kesanong tatuong kumadati din sanan, kanaw misisa ta kapad iswang sambayang. Kinurahingan asundo iswang kerajaan sorga, konsikaw da sukadong no dadamot at kapagyampayan dahay, iswang kapanambarasan, da tatuong dabay no, gisambot asimbayan na kindalanon, asinondot at panambarasan, dot away andahay, tatuong iti. Tinasambayang dahay, iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, pengkura tabar dati di tadaw di nakatalib di tenu tatuong iti agay panang kabayahan dati kumakinurahingan tu kanu kasari dat kapag yang paid mayad panambarasan iti hali pian nakatalib-talib wala timpu nga ay so nuba ararahon to kotid asunsudan po nga modo po misway gadi dong kasuabon tu ino po hit asunsudan nga tadaw irinan dad agumu nandahit agumu o pakayaan dati kamuno po nga agumu kasibukan sira dat orang ulot sinding gat harosondihon tok ahandaman kuno di tahun 2000 iso 2002 lah antakan no pod dihom tok kom ay kapag isisaan dati dat mayad dusun ministry pukul 5 damin susuab tay ko pukul 4:45 4:50 paunion to kano pala sinding hodi nga tokom sikap to kano gumumu ay mati kari kata 1 minute korikot na dahatos ay na pala sinding nga rata-rata 400 tokod mintong kapag yampayan toko nga halip ya megaldi puji Tuhan kasari tu inapahit kapag isisan dati halip yan akuri toko diti nga haro kasari kamuyan dat ay tumanod da badit kasimbayanan ng ikapurimanan dati ilad tilo bagi. Okay. Tatong pabaynohom iso kago panambarasan dit awayan dati karait ralan keposyon kararangahan kuno po kopyan to kilo sinding got retan dat no kuromati pamagunan iti tu magisusuay no pakasusan gi magisusuay kawayaon tumbayan to kod magisusuay lagi karalano dat iti tulun-tulun dat magindalan iti kaposyon bayan na po di nga retan dati ay pengkuraralan kaposyon di harti 2 tulun pinungaranan dat baana
Rekhab isay ng kulot dua tulundet oray tanila iba na rekab nga may dat ay landa timpeng kukurahat kay dalanan dat panusuyan orahyan ako ay mamaraited iso pangaran dit nintutunan dati da kapagulo ipinungaranan dat ebna nununan ko ot ay kayumbulayan kayong talangan kahit ti ebna i ebna na patim ay lantokod ay miyam pinay di Raja Saul isibosit napahit kapiagalan te kapiampayan di isibosit di ebna nga tamanan di isibosit di ebna ebna nabuhat ponok ko huguan di isibosit ti lod iswanggot pemerintahan daw nga nailanto ko di ebna na po di minay di sapul di Daud pengkuroh ng kudihot kinasunsudan di ebna pengkuroh hisian na patay iswanggot 2 Samuel buk katalu ayat 2 na podam 2 inapahimi na matay di ebna hiti nga Yoab ebna pengkure siya pinatay di Yoab o kita dati iswanggot 2 Samuel buk katalu ayat 2 na podam 2 gisombuat ay talu na podam siyam inapahit tulun-tulun di Daud Yoab nga wagu pa ilo dat minuli sayrad pinapaharo ilo dat ay pisangadan minangigit ilo minuli nununuhinano dilod o gumo nga iebna na po amo na di miyampay di Daud dilod Hebron tu isyon na po nga isyon na po nga ay pinaydu tinumangkiad miyampay selamat nga sayra na pod Iwab miyampay ay sana ni soldier daw no kauli na di pasunuda kumadiwab dat pengka ebna bin Nir minay rapaw di raja pinalagos si di raja isya dat tinumangkiad miyampay selamat o ngay na di Iwab urba di raja kanapos yo nunudi ho pinaburu nuti ka rinumi ka ti ebna kumadia nga nakuratu pinalagos nuisyo kanangku katutun di ebna biniride isya na po rinumi ka tamoy no panirik dia may pangilah dat pengkura na ko at amadano may pangilah dat nununan ko yung buruan no kamano pa nga inapadihit diwabot pamusarahan na karay ti ebna hila nga may panaluku i ebna may pangilaham ako kurah pamusarahan pandapat nunu paburuan di Raja Daud katalib na padidim sinumaliwan di wabat minanangkya di Daud minanuho isya tulun dat may suhut di ebna igitay na di lagi numuli i ebna ginumuli dihirid tarabangga sirah dit ay di Daud nilaan sayra ano pa ginumuli ebna hilad Hebron nigitan ni siya taruhay dat hilad tisan dat ipintangan dat titigawan pintu gerbang idi miagali di tamodan na pa nga manang kiboras kumadi siya dit ay sa okorongaw
nga hingga di domay no di si taboko otian di ebna gisam napatay miampai de tamodon de ay menuli idit kinapatayon di tadi daw i asail hingga nailan dati det i asail no petinga minamagusa di ebna palakan di ebnay asail let kada no pamagusa do sumimpang no gindo nga ay makinangaw i asail tu memang iri na da tujuan di siya mamatay di ebno tu kapamatay no paganda ti woyoon nga iya na dagandi pay mahamaha kikiro nga ay min na kinangaw i asylum ay napatay di siya sinumap di ebnad antakan ni. Jadi irin na di kadaw hawo kon da tamodan di iwab dahiti. Nga sayra na panorangawi Daud demiagal ini kadisyo yoho iti kerajaanku ay sasala di taguangan na kinarhingandet so gigisom kuma di ebna binir. Palagasan na parit irin na pa nga ay tanggungan diwab sendiri nagi ainsana ni keluarga daw. Palagasan na pay katurunan diwab nga amo putu tatulun dat haratulun dat papasaliwan dat sasamu isakit kusta ikisukod nagi it apatay agayang teko nununa pait hara nagi kekurangan makanan. Ampain kana diwab Abisai tadi daw minamatay di ebna tu i ebna gaya minamatay di asal i tadi diolo dahilod Gibeon isuang kepisangadan. Poboros ni Daud kumad diwab kumad insana narayat tim yang pay disyo may nahuraka ponosakot do kayu parilita do kayo itinan do kayu kain kabung pagihadan dati ilamayat di ebna. Iraja daw sendiri nga mamanaw dat hirid dahuri antakan dat mandiolo igitay pagyantay ngay mayat di. Sayra na pon numandiolo labo nga ebna di hilod Hebron minagihadi raja miyampaid ologod kumadit lobong di ebnom insanan no pohit payat di siya nga minihad. Insan na ayat ketalo na po limo. Moy dadi lo patahak ki Daud roti antakan di nga daw nga kana po di Daud pikikirod kinarahingan po nga manghukum doho tay kalobi po kayri dat apo oton no botadaw omang kana ku roti tay ko nunupia. Sayra no po nakita di rayati halidi nga osaraw no po di dialom da pamuhan naman di dilod osonongi. Miagalit nuno na po hipinaburo di raja osonong di okita di rayat di siyo. Nailandi di rayat di Daud paimpuli Israel antakan di dai na po kinapatayan di ebna nga akon ko isuanggat perancangan di raja diolo raja Daud. Okay. Jadi miagal di iri na hiralandet kinapatayon di ebna. Hingga di na namatay nga Yoab. Ay milon na dati borosan dat kinapatayon na pa di ebna di nga atas unsur minamatay di tadi diolo i asail. Okay. O kita dati dahiti dat kapatayon no po sarita. Kapatayon no po sarita hingga dat tatuang iti ilo kamu pinungaranan dat baana Rekhab nga mamatay mati sarita kadawlo.
Ina pa inuman dilet dua tulo nila patayo nga Isibosit. Iswangget 2 Samuel buka 4 ayat kaiso gisom dot ayat kahapodom 2. Paingkuroh nang kuilad minamatay di Isibosit. Isay nang kuti 2 tulo niti nunutay pangkat dia lolo tu ay nakano minamatay di Isibosit. Sayra na po narangaw di tanaki Saul, dat iebna na panganapatay di Hilod Hebron, katagak no di kabaranian daw, kagagang na tayo sana na tulong na Israel. Tanak di Saul, haro 2 tulun, it woyon, di baana, kabana. Iso na pakadaw nga pinungaranan di Rekhab. Kadua na padilala nga tanak di Rimon, tulun di Benyamin, mantada Birot. Kakuan pa nga itino pa komando Birot nga iso nagi kadaw mantadet ay daerah Benyamin. Ino pa itulun da Birot tahiti nga minagido iyala dahilad gitime nasili hilad mandidikot tahila. Jadi harati 2 tulun baana nagi Rekab tanak di Rimon. Yonatan tanak di Saul harus sangulo na tanak di Kusay. Ino pa igakaw didit itanak siya di nga ikamunatid no kidaan mulatil tempang. Antakan da 5 tahun sayra dat narikati tabar dat karay ti Saul Yonatan mantaday Ziril ino pa dihit mantamong di tanak idi nga minangakati di tanak idi minanangkus minagidu miyampay narawaraw ino pa di tanak idi nga naratu irin na di kukuan dat ay kido di timpang isya na pa di nga pinungaranan dat Mephibosheth. Ino pa tanak Kirimon tulun do Birot idi i Rekab baana yelo na po nga minamanaw sayra na po antakandat alasu at adaw dahilad walay di Isibosit. Isibosit no pati nga dadamot at pailatan da nga daw. Kaantakan no po di nga ino po hit mantamong kahirit tatabon di duwalay nga siyodop nakodop. Dadamot at ay mamalana da gandum. Iri na di kakuaan dat Rekab na po ibaan na nga nakano dat sinumuang gahiriwalay di Isibosit. Sinumuang gahiriwalay antakan na po di nga Isibosit na po nga pailatan dahirid to da pon daw. May no di diala patayo Isibosit. Numan putulo at liyaw. Putulo tulo ka, putulo liyaw. Hingga kontok. Numan putulo at liyaw. Mamanggal kapalanya. Nigitan dila ituluhidi. Isuang gatindalan santuangan. Kawaya diralan pungaranandat Arabah. Ilo Yordan. Hingga pananggayan dila dituluh. Isuang ayat ke-8. Kawalu, ino pa di tulo di Isibosit idi nga nigitan dilo kumadi daw dahilad Hebron miyampay da minaboras kumadi raja itinay tulo di Isibosit tanak di Saul isangod nudi ka musumo
tuh kasih it hinggoh det mamatai dah dia kinorohingan da tadauti pinopologos dia do papaharod pembalasan mentok di Saul keturunan daw. Ayla dati dot sayra no po dot i Saul may sangod tokom kamanangi ya nga mantad no po di nakamanangi Daud de sinuma pi Goliat nga okon no gidid ino po di ngaran di Daud nga minggayo ponondigan nga gadi di tangulundot tok kanui Saul lo mamatay boribu-ribu nga i Daud no po nga borlaksa-laksa ka mintalang o dihot ay iri hati di Raja Saul gisombo isino po di nga patayon di siyo hi Daud pigusa-gusa di siyo may pamatay Daud impipi rohi Daud det haro kasiwatan det mamatay dad i Saul nga ay siyo naman patayo kodo pi Saul kodo pi pananud daw isojor daw rumi kati Daud mi napagano dit kakamot ti Saulom mogido no pongkisan na siya ay pinopoylod dia may kudhin dia akon lagi kahit buat diri nga papakitad i Daud no po nga ay siya ginawad mamatay di Saul kana po di Daud nga ay ako apatut ta mamatay sa ulo ni numan urapay da kinorohingan kasi ay lanta kay kinapatayan di Raja Saul ay ino pa di pigusa-gusa no di lodit sangod nasindualan sayrad ay sa pagidwon may no di Raja Saul suho i mangigitid dit ay gayang daw may kodongo ino gayang may kupatayo ka nga ay magakunit soldier siyo tinumubok wadi Raja Saul di iri na kahit pagandasan no pakagattit iti mansasangod iti nga uhang naging matay sendiri ko ay patayon di sangod yun di nakagit darah pahlawan ka katugya jadi mantad pa di Raja Saul pigusa-gusa ay ilo di katurunan di Raja Saul hendiah nakagoy Isibosit nga ay lani di rekabom ibaan nahit ay susuyan dahingod i Daud no pati nga ponakisang di ba di kakikiro hilo katurunan di Saul iri na di dat nigitandi di ila tulo di Isibosit itino hit ay mamatay da di nga tadaw no bay no tadaw dot pembalasan kuma di Saul nagi katurunan di siyo kadiolo kala dua tulun nga simbari Daud kuma di rekab ombaana tampinay daw tanak-tanak di Rimon orang birot kano po siyo kuma diolo miyampay kinorhingan ni pempasi ipinupaydu dot kaposian kumantad insanan not kenggoritan sayra no pod itulun manggita tabar kumadoho domiagalidi napatay ni numati Saul minangintong kakaposian daw sa ulo nit ay poporongo do tabar to sonong numan kurak ko itulun di numan patay dahil jiklag mantadidi
minanha ka kumadaw det nunuh nangku titungkapin dit tabar daw di. Okon pa di dondo. Sayrad tulun-tulun da fasik minamatay sangulun dit otopot. Hilaw walay daw itadopon daw. Aku inangku menugat teraha daw mantado kayu memugas memunsoh da kayu mantadet pemagunan itih kasih. Katalib na pa didihom may na daw suho it tulun-tulun daw da mamatay diolo. Mamatay di dua tulun i banahom i Rekab. Ino pa dihit mayat diolo di nga numan giso dahirid di sandet tarobong Hebron. Longon gakod diolo numan putulo. Nga ino pa dihit ituluh di Isibosit man si anuo na di lobongo dahilad lobong di Ebna dahilad Hebron. Kulam natatagadan di letilo ko pengkuro. Nga iadih na dihot ay simbar di Raja Daud dasairan nigitan di dit dua tulun i Rekab ibaan ahi tulu di Isibosit. Kita no padati dilo i Daud no patim okon no ko it sangulun it pendendam kakikiro. Halik piadat ait oinggor iti siya gusawon mantan pa di Raja Saul nga ino pa itamo doon di siyam ni ka mamatay diyo. Sa kirah dat mandati iti misangod. Tay ko iti mitumbok. Mitumbok tay ko mikuntaw nga i Raja Daud no polom ay siyo oroh yan dit ino pa hipon no kisap di siyo nga man na ay madai siya daharati main buyok. Ino pa tigande tayangan-tayangan no mikuntaw di nga labi pundod itayangan do idon sina. Ngon nakaganda pay numeraso nit ala nundo. Kakita na no pa dati iraja daw do po mada ito di. Sakira no pa komondot misap tay kami sangodom pologoson dod ino po ikanta kanidi nga miagali di po sandan. Ay say komondot ngon pay numeraso nom ala olomok oluhoy ng dalam ala. Sakirad haroho dia dangol ngam mo po nga kidangol gaduo. Sakirad ay haro kolid patutok ki kolid gaduo. Mia galid dihot kakikirad kita dati dot ipindalanon di Raja Daud. Jadi nununang ko dihot ay tansih kahit iti kinapatayon di Isibosit mantadilo dua tulo nilo. Intangan to kano pa dilot ay tuwa kanila panambarasan tatong bayno nga. No kuro madilo tu ngon ngay susuyo at tilo. Manusuy ngay lot ay may ponobok. Susuyan ngay dilom. Susuyan ngay lo kitabong pangkukurad. Pangkukurad ismo napatay miyagal ka Isibosit. Pangkukurad ay napatay siyo. Isay minamatay, pangkukuralan minamatay. Miyagal di manudok, di taong sanong. Kodopit security. Sumuang tako nung patayo ka. Ino po hit papakamua mo itit katumbayaan tay ka iman da tulun-tulun Christian nga ilo nundot itit ralandat
Koposyon no miagalilo at mandelo tomboroso om paparatin detit ay kitab suci. Nakuro tu kano po delom itinopot kitab suci nga okon ko tidak suci ka. Okon ko opulang. Nakuro tu opulang. Tu ila na po sarita-sarita miagalilo ila mamatay gam pamatay nga haro. Miagal ko pisangadan. It kaboboyhon dat imamatay. Agumu pohit o kita datid dusoh di koronob. Miagal ko kikirolot yun lagi. Iti na po karatan na po magunan na dandohom. Intan na po kapaya dati nga haro na gulo. Nga kagumuan na po nga lakunan. Inuman na tulunuan sa iwan sayo. Sigog kanda haron na kapaya may popot. May popot tapod arati dahiti nga. Ina po di lakunan ni di nga usuyon di siyo. Da papaindalan na karaton. Kumbal to kay karangaw dit harahit minay panimbak kahir garaja. Ina po pangaru da agayo dahiri nga manta dit video game. To iyo po ganda ko dit mamain video game paganda di mo nimbakin di nga miagal po kapya di monopot bo. Foto-foto kapya wokon. Jadi ilo dihot ay mandit tit pangkritik Alkitab, teko pangkritik ko katumbayan ng Kristiyan, mandi dia lo pakomu tu ilo pia sarita tilo nga harod ikitab ka manudok di taong sonong. Ngamay no dati soroho dat insanan no poit no kasurat di nakatalib nga o sili do nandukan ko dati moy do iati no pa nga kawaya dat ay kasabaron no nagi sisiwo mantadet kitab. Umbalay dati mengukab isuanggot kitab Roma podom 5 ayat ke-4 natandan mantadem oruhay. Roma podom 5 ayat ke-4 du insanan no po hinakasurat di nakatalib numan pasurat dot osilid ponon tudukan kumadati moy do iati no po nga ogirot dot paingigit titit lansanon nagi aparagat isuang dot sisiwo maya do kitab suci. Jadi miampai do kalansanan dot ilo no po nong kasurat ilo nga okon ka omitanan dati nga popoilo kumadatid itinopot boboyuhon dati nga kontok. Miagal nagyanda di bana hamrekab. Okon keturianan datid iolo at kaboboyuhon datid sayrad harita dati korohian. Nga manta ko intangay pengkukro pinobros di pengkuresit tumuguang iditulun-tulun dat mumagusa daw teko panakisangot di siyo. Ina po hit lisih di siyo katumbayaan daw kumadit tulun-tulun dit ay papatilombus da kerajaan di Raja Saul nga amoy kasimban. Kinorohingan no pohom tamodon no po siya nga manudok dati dat nununang kuot pelajaran rohani dat awayaan dati sayra dat ay kokitoh tokolot panambarasan sinuratan isuang da kitab. Ino padadi tamodon dati dat ay sayrad mongintong ilot boros sa kinorohingan maya da kitab nga moy dad iati no potihom atudukan toko do hinggo hit
pendudukan da kinorohingan di poin topot pelajaran rohani irina dandahit kasunit isuang da kaposian dati oilan to kasala o kasala okon ko usuyon iedih dagiari oke ompain kanagi kadaw lohodid ay ralan dat susuyan di bana merekab hali piad itin nga iso it susuyan na kaposian di koronob hinggoh dat inapahit dua tulun idi ibana erekab nga minaganud keputusan dan minamatay di isi bosit iyolo na pala tulun di katumbayan di isi bosit soldier di siyo panglima ilo ina po itamodan dilod minamatay di isi bosit nga ay magano dahil ginawa di Raja Daud ilo ni kamundat mencari muka patayon to koy isi bosit ngonto po to dalo di siyo oy mayaan nundo isiyo ka ilo na kamunda mencari muka ginawah na po dati tihom haroti kamuyon dot orohian dad kanuh dot rarayo yoho nga orohian ako'y royohon tumbaan ako isa ipagilitan datid orohian ti kamundo pujian royohon da tulun tok isa ka dita orohian da royohon tepat kapiyo ino pa ipapisuay dati tinga paingkuro na kuralan toko dot ay kotorimo monorimo dirarayo haranangkud osonongit ralan toko paintopot teko ay osonong katangkid hali piad iati ng patinga koyloh da tulun-tulunot kaubasanan memuhondom da inapay tulun-tulun di nga tidak layak deman timbango paingka nagi kadawhi baana merekab gadudua dia lolo miyang pinay minesuang hirid walay di isi bosit minamatay antakan kodok dahirid tadopon daw na numandilo taboko numan lagi putulo oliyaw di isi bosit nigitandi hitulo kumadi Raja Daud kita datid ino pa'y tulun dat mandiolo poto odo dahilo coba untuk digembirakan poto odo dahilo nga itulun dit mia galidi imanda dahilo patayot dodondo moed iyolo na nga kanud papakitod sangkuronangko kesetiaan dahilo kumat tulun dawagu di kekuasa jadi nigitandi oleh tulu di isi bosit miampai de tamodon de ay maya andan de Raja Daud tumbayaan isi dit dua tulu ni di tu gisembot nakanu nakatama ila minamatay di woyoon diolo iridadi suang ginawa diolo di tiadi Daud na paminangintang idit kanta kanidi okon na gidi ka na imayaan ni Daud hai piad ponokisango di siya isi bosit
Ay siya na mayaan. Okon ikononuan di siya titungkap iti dua tulun. Tokom iti matudi kopio. Tatapot onuan kuno pa ilod osilid panglima ko kamatudag yadid usarodit dua tulun idi. Nga akon ko yudihot ayit osaro di Daud. Kon ko yud di ginaw di siyo. Isiyo no po nga minanaha kit titungkap kumadi dua tulun nga titungkap no po pinatahak nga kapatayon. Man patayo. Patayo i dua tulun, putulo olongon, putulo ogakod, man giso. Nukad hiti, lebih awinagat hukuman sayrad ino po tulun idi nga minampatay sangulunit ay sasala dahiri walay daw sendiri hirit tadopon daw. Danda na po ako'y matidi manugat taraha daw man tadalongan no nga iyo kayo na pandan dahom punsonin do manadat magunan iti ka. Haranang kud iti no pakantakan iti nga awayaan ni dati timpudon do. Okay? Takapia mamatay nga inapahit paburuan dati asaru takoy dat ay papaindalanan di banahom irekab. Pia mamatay nga harati kamundot ketidaksetiaan dati. Kumatambalot, kumatulong sa pitulun, labi pendo kumakinorohingan. Iati imomonsay batos, kagirot na hipi batasan, nga sayrad ori katatimpo nga, tokom ato kanundo sarawi batos dati. Perjanjian. Gumu iti perjanjian na molos sa tusin, batos sa karay ti kahaharan, karay tatimpo dati, nga iati indahit katurut akatang. Koninangku ko iso, ikadaw ikamundat pengkianatan do hilo. Harohi iso it kagumuan na ti kongonduan na tumanod bo iti nga iya di politik ko nunuhi komanda ko did AIM harana AIM harana ti takun ino pagyaralani did membayar kagu nga isuanggo kumpulan isuanggot isa tinimungan hirin batos do kayo membayar nga to kanon do membayarin do ino panday ang gorit nga ikaw bolutan iyolo nando humananggongin do iri nga iso ipanghianatan dat kikirat di ba tatap na ino pa ipanghianatan dat teko dati man tanudo batos dati nga kaubasan no po umakin rohingan. Asaru takono koduso. Asaru takono monongkia di batos dati gumirot to kumakin rohingan. Kamuyan no po patut takono patayon. Patayon takono dati miagal di banahom irekab. Nga mantadat lisi do kinorohingan kinogoyo do lisi tupus sa kinorohingan kumadati hondiad iati no poditi nga sangim miyaw takoy dondo sangim pasi takoy dondo haro po kasariat kasiwatan dati popondar hinggo hi apatut dati do pondan at nanuan tako pa kinorohingan na kasiwatan dat opoburu kaguti kaposian dati
mimpun da tatuang ubay no, iwaguhan kago dati at ay kaisisaan dati kumakinorahingan. Asaru takoy dat ay sumimpang. Asaru takoy mangkud kasuhut ti rogon. Moy among girogon. Miampaid irni komondat ay mencari muka. Nga apuri manan takoy katangki di ralan dati. Puji Tuhan tu paiwalad pakasari ralandet tahakon da kinurahingan da kagulian dati. Jadi dada kasiwatan patakon da kinurahingan kumadati hali piakasan sala iralan dati nga inapahit ralan da gumuli nga paimukab pakasari da patahakon kumadati. Kada no gisambot ay kaindalan da kinurahingan nila nunula pinindalan di daud. Tukom iyo kayo no di ko piyo mamiduso. Tilambusan na manging kanay. Ondia. Ila nala kamondat yati na patiham ay so dati kamonda kalayakan. Tako na alayakit di nga mantadali si kinurahingan. Iyati na pumharap po kasari kasiwatan dat gumulid iswang dat katumbayaan ang kuposyon kinurahingan. Agat piatit ralan dati da gumuli nga atumbayaan ko dot mantada panghupan da kinurahingan panghakan di siyo iyati na pom haro hiburalan hali piah dot akuraut da gumuli mitakad piruhok tay ko mimborak kilong ralan da gumuli kumakinurahingan nga ay sa ibarang mustahil uban siyo. Agayo no dusah putih kanu nga sonong nagid apuri manan no kumono po nga hari ginaw gumuli. Jadi mekiano takod panguhupan mantad kinurahingan moy inopairalan datin nakatangkid hali piya may galdi bana nagi rekab nga harap po kasiwatan datin gumuli kumakinurahingan. Ba pahitin ta kanati panambarasan dito may no kung sikaw amen kumad kasiwatan dati kano may dati ang pakay may pay misisa to kad iswang na sambayan. Kinurahingan iswang kerjaan sorga kung sikaw datatuang iti insan pod nakapangimulaya had pang kukuroralan ko posyon dat pipira tulun di nakatalib nakawaya dat kainggaritan panginggaritan nakatangki di ralan dilo iralan dat paintopot nakita dahad paingkuran ang kukaraton itit ay korohyan na pumagunan sa irat tanudon dilo korohyan dilo tisam-tiso timpo di Tuhan tumbayan ni had ihay kadaw nga iso kamanta dilo tulun di nakatalib it amo kaidu daman tadet kaboboyhon di tamo ang song ang korohyan nga tatuang iti haradi ginaw dahay da gumuli kago kung sikaw dit kasiwatan no patahakon no isambot harap oralan dahay gumirot iswang katumbayaan kumadiya kung sikaw Tuhan mantadet sa kadungno nampunan no gitensanan no sa dahay itinadi man dahay parikato kumadiya sambayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw do kinapagyampayan dati ay so no pakontabon kapiruba ta kakago da tatuang da swab. Inako po asanong tatuang lumison no dati ni pidati tatuang ubay na okay?
Kada ko Yesus nasoliho Kada ko Sandino di Yesus